Thirikari ya kaunti ni gwatanirite na thirikari nene kienda gwaka ndagaca ya gutagara muguro jwa Kathithi ndagaca iria uthondeki bwayo ikaguna kari bantu kaikiruyo na Kathithi arito baskuri nibo bethirito bakinyamara anene kumania na kuthuka kwa ndagaca iu arabethagiro bari murigo ju munene kiri aciari bao nontu no mwanka beje babaunie orukiri ankuruki ndere ambura yeura muguro ju ni jwithagiro jukigara untu bara bwitha bori ugwatikira na baba na bugatuma bakethwa bakigitaria mathomo jao magita kwa magita. Marion Karugi na ripoti ije. Ni muroyo Kathithi wadi ya Thiruru jene gicione bunge kia Igembe Central na ararito baraba thoma ira skuru ya primary ya Kathithi bakilaira iri yonka kinjira ya kubakinyithia skuru. Kuna muroyo kiri anaba kwina watibo nene anaba nini balazimika usoka misie na utira skuru ontu aciari bakujirite kuwa kithomo kiri anabo kititabo ya kumania na matira skuru. Dinera nene twenayo area na eji ni ndagache ukila anaba betete skuru anaba beta skuru Kathithine aumite ntukai kiroyo na ntere winge chionde rujira beta ira bakroserete ayibona thina muno naringe bakala mota skuru buru nontu bara roje chimbi bakaga ukira ontu tendaracha kana nya futi bridge ana bai bana thina bari yangindi na thina te thai asasa ukayakura ana watu mbao kila mwere niyo ukole jaida yu kona kuvu nontu kunyare tan dayo nontu kutira rotuko ukayakura ana watu teta skuru nontu pambura na manti watu maskuru yate asoga ni mamno na ana betu bagara batetoma ni baboma musiari yakali atende kanya kutia ati mwana oge atumbo ta skulu kasoga muntu ari yo ni baru rukadi na bantu wa kubuki ani aso mwana asoge so no mwanga musiari tanero gire awate mwana wendera mwanga mukidia ta skulu na yama ngi kubuka apio atu kenye musiari wangu atumba nonto wewe yari moto wewe grita rokwa nonto utendera za utendi ya vindi nyama asoge nyuma na mwana oge Bakiaria na Weru TV anaba barua tiremo kuantabare neje ya ruwe na wiso kiranja na ui rira barombo kila bakajukia kanya karaja na userero skuru nara na kuoka dhanjuka mwarimu kiethero kabeterete. Tunachelewa kwanza tunaenda shuleni kuna watoto wenye huwa hawezi kupita kama jana sana watoto wengi hawawezi kupita wengi sana walirudi. Kama mimi mmoja wao nilirudi kwa ajili nianguka maji vitabu zangu zote zikaanguka kwa maji. Leo tatiri menara wewe mbito kona tusoke. Kanya kuimbi tuko na tusoke no soka runo kaura nyaka ya wakila watiri mauko tenderi mnoka wa uketa wakila ukawa alafu wao uketa ukaura na utesereri na ukirire mapema. Kwa tunaanguka sana na saa nyingine tukivuka tunaenda shule tukiwa tumechelewa. Walimu wanatuchapa hatuwapei excuse ya kutosha, lakini kuna wakati wazazi wetu tunakuja na wanatupitisha na saa nyingine tunarudi. Ni onto ajukitie na urito bunene MC wa Wandije Julius Kabiro onto ambao no kinyocionera na metho na riu bakiromba thirikari ya county ukulukira gavana Kawira Mwangaza ni tonyere obakira ndarasa ni kenda na baba kinya skuru bate ukulukira thina na uturobo potikethura buru watine itarire ambura na betu para baingi kuma kuranjire kura bateta skuru ni ruare kunyara kora kwa nyarire oro ipukutumite ruare beta skuru na kinya boka barogero kelwe ni aciari bo na inkona kinya kutoka kwa githomo skuru ya Kathithi performance yo ndi gwithire rinde muno nontu wana ba gwithira bate skuru maita ya kwendekana muno mwana bara baingi indinje ne bare kinyara ngokario tukuna cetwana tomo kinya oni kwaro kamwerene yu na imurungo tutethia so nkaromba thirikari yetu omona thirikari ra nene tusaidiane turure barabara ya Kathithine twikire ndarasa yiriri kwendekana ko kendana baba mbagita skuru ya kukura no tuba kwete bare atari ne nyingi sana ita kukura. Mheshimiwa wetu Kawira Mwangaza tusaidia aweze kutufanyia hizi mitara zinatosheleweza kwa shule. Nkiripotera Weru Njuma kuma Kathithi wadi ya Thiruru jene Igembe Central Betao Marion Karugi wa Kenywa.